Hamren Municipal Board pen patirpi ponsi hithila pen towar he hoi ke pangthir pon. Dharam Singh terang aphan nomati lapen Mohamaya Congress atumpen karchu pon. Ingdeng thomke presi habar karbi resunim zorong aje ke pado ponji adimalong ke pangthira sai ke deng pon. Hamren Municipal Board pen patirpi ponsi hithila pen towar he hoi ke pangthir pon. Chitini phai thomke barni Hamren Municipal Board atumpen patirpi ponsi Swachh Bharat Mission pathipi pen ke pangthira sai claim pon. Sonse ada porphai trok malom pen sayang deng pangching ponsi Hamren Branch Secretary da sai hemla pen Hamren hithi barim pen ke pangthir pangching ponsi hithi ki mila pen towar pian tame pangthir pon. Laswalong Socheng Constituency MSC Hetsing rong phar Hamren Municipal Board Biren Tiso Ward Commissioner Lahore Singkro Vidisi Chairman Joy Singkro lapen Commissioner Moniram Teron pen chenglok penangana tum chetong dun renti Hamren pen rasta mingtinang kilo birita Malong News. Ingdeng thomke presi habar karbi resunim zorong aje ke pado ponji adimalong ke pangthira sai ke deng pon. Prenifai siar ni teke langjon habar amea hin pen ingdeng thomke presi habar karbi resunim zorong aje ke talon ponji adimalong habar ke hat sub division press club hin pen ke pangthira sai ke deng pon. Sonse bangso rong aje alira lon pen ke talon ponji along ke pangthira atla pen ke pakla reji aphansi bangso sai deng pondo. Sonse haroghat sub division press club ame po James Mili kongchin bang jirsong terang la pen kadu kabe don members atum chingrum se pangthir pon samelang soben ranjan terang nang kilo birta Malong News. Nilitum Haroghat Subdivision Press Club pen Chingrum si ladak Rasinja Klamalong Pangthir Sai Deng Pondo Lason tak tak sepini All India long sitame ahawatin along tin sitame swasita hi sewa po TPN ponsi ka Pangthir Sai Deng Pondo Lason tak tak sini tun tapacit tonon pen pini ladak Rasinja Klamalong Nilitum Haroghat Subdivision Press Club abitung pen nilitum ka Pangthir Sai Deng Pondo. Dharam Singh terang aphan nomati lapen Mohamaya Congress atumpen karchu pon. Nomati constituency ke parlo kangthilangso thongnok be eco park along kedamtang dengaon lem selection ke padopon along Congress atum nomati lapen Mohamaya constituency pen kadu kabe bangkri sia bang phobang phetum chepati dundu laswang bong pen inu Dharam Singh terang po bang chepahai ponsi nomati lapen Mohamaya constituency Congress arar atumpen archu pon. Bangso karchu pon amme along aluhiaman pen All India Congress Committee member Ashok Teron District Congress Committee dun me phura tul teron Haroghat Block Congress me pho Prasanto Bora Nomati Mohamaya Mandal Congress Committee me pho Kongchin bang pen chinglok ongdung ke theke dingla pen rada tum chetong dun si karcho me mesen pen pachun pon dena rong pen probhal rong pharnang kilo birta Malong News. dak karchu mane ahopera bangke nilitum dak dengong lem selection tu 28 September ni duiglo nitum Congress hoi pen bangke Mohamaya nomati pangrum petsi bangkri si candidate chepati dunlo lasong bong pen nilitum tangka maha kawi pen danglok sarkar koi pen danglok pen nitum bangkri siang bong pe inur haidun lo lapen bang thomni ST candidate ke nitum ke kom hek abut pe nitum kerem lo lasi bang ruling government dokok power dokok angbong dan nilitum ke haidun lapen asap sapen kerem mang kala si Congress afani sia kimi ang theklo lasi isi akimi mena akimi ang thek pile inut ke haiduna bangke lasi ladani tum ie mawadet sitame dadi tum nomati Mohamaya cepaduk pen isi ke haidun lo lasi akimi ang theklo lasi dilikado we nomati Mohamaya Mandal Mohila Youth Block to bani de choro par pila pe workers man choro lo lasi kado pan choro si pini litum kado we dak alang liphan karcho lo lasi kado we candidate tum lapen tum workers tum kado we chirung chireksi ladapini anasan da chuphrui lo lapen nali tum hanta anasan kichui ban chuneri lo Kisu kacelang je phan kerap kacuhang
लाखाइन को रेहिनी सरोपथार एमएससी कॉन्स्टिट्यूएंसी के पार्लो लाखा के थम दिलाओ जान वेरांग तेरांग रोंगा मेकार सिकारी तेरांग ला पेन रिनु रोंग फारपिया तुमा सुपो किराम तंग चितिनी फाइन को रे सिरके बरनी पिरथे नंगा चिलु बोंते सिनिंग दुक मेमे मते कोपाई के लांगनो ओसोबांग पिरथे नंगा चे देत पेन बारपी के दाम अतवार का वेदेरा जॉक किसो के चिलांग जे अपन सुंक्रुंग अंगदेंगसी दकोकले आलांग तुमा खिया दात का दुरेत हेक्टिक चोजर चोलांगा सोंता में आवेदेदलो लसी एमएससी का दम तेरांग पी डिप्टी स्पीकर डॉक्टर नुमोल मुमिन कारिबियांग Termas Councilor CEM Dr. Tuliram Rong Hanglapen MP Horen Singh Bean Parta Kethegeding atau apan nangra vek thapusika chunungri padopon alang letuma GP number 8472871236 lapening kemi pen kerap dunjia tum do pulotangte labang solong le humrik non hanjala super Egyptian rong pinang kilo birta Malong News peng kan dia nihem sorgan dia peng no la si malam ke la pu lo ahok no punge kisung no la si jana tanangra dek nahi bola si sagam handa chunung lo ini so no kisung par ke ni punge ave jalo par ke sore thilo si chipon dia nang ta osu panta tangka vi mahavi si nungke Personang di kela mina dema la hijang kok masih berjalan masih lalu. Abar pikir citi dia masih ada dalam pulau gede. Citi bang, adi masih berjalan masih. Isu orang park. Jepun dia nang barata berjalan jata tangka mahata berjalan. Diordet permuta jatuh so. Non hitung kisung, kisah kisu lo ajar lo kasinap. Nangrap thapusi icurung risi arleng se pancorap johangi pusi kadom terang pia pan nangrap thapu Akan parta ala tuliram ronghang CM phanta nangrap ntha chunung rilo ke mumin MLA ta la phanta nangrap ntha pusi chunung rilo nitum kesik sakso garilo kiso ajat pen apen hala ini Sorjurong pa. Sarupothaर एमएससी कॉन्स्टिट्यूएंसी अंकांग के पंगथिरा साय के दिंगपon Preniphai siarni ada porphai keba por malom pen Sarupothaar एमएससी कॉन्स्टिट्यूएंसी अंकांग hanjanglang solong kapang thira sai ke dingpon Jasemet ped एमएससी kadom terang pipen Japon linsi alang lilong youth mohila local committee an parta ke theke dinga tumche tongdun pen sai claim pon lason siarni tili porphai ke thama por malom puthot balipothara hithia longta Bokajan development block PHE department self help group atum chelang se pangthir pon एमएससी kadom terang pe hin pen rada phan ke than ki pachini pon lake thang ahem chepang thir at pen si donangji arong rupta chepang thir at pen dolote chelang mesen je chepang thir at pen dolote eog e pranta mesen popusira da pan than pachini pon hanjang lang super Egyptian rong pinang kilo birta Malong News Chainong kang huwa to phan rong ara da tumpen kine ponlong Alika chepalong jia phan kai keta kanghu kanghi pensi beha bepar choklem pon bom son thak thak si puthot ali long thu ji mene pupen matha salang letum chainong kanghu dam jia phan barlu bon stame rong ara letum ka chirok to ka jok alang leto phan la sornia bangke nebing nang dun long chekle lason si chitini phai thom ke barni nijang kare byanglong lakhai si duaramla constituency ke parlo bothat langso borpothar doloni la pen eden bari la rong thomara thur pak pen chainong kanghu tom phan nebdun longlu kanghu ponvega tuma men lake mofi Jyoti lapen MD Golap puse chethan pon Mofi Jyoti ahem Singimari Rajagaon lapen MD Golap ahem Coach Bihar puse chethan pon benti labang solong rada tumpen kaningje pon atengke chainong ke do ahem chainong aroi pen amat ingbol lap titi laselason otlang no bang photo phan arona teng pen sodak pen insai pon vek nangji puse kene pon long rada tumpen ningje pon si wathat lang sorai komasai khari deng soddam do wathat lang so pen khorsing teronang ke lo birta Malong News মাধৱপুৰা পাঁচটি ঘৰ মই ঘৰ নিজে ঘৰ বনাইছোঁ ঘৰ শিঙি মাৰি গৰু চুৰ কৰিব আহিছিলে
তে কিয় তোক এনেকৈ ধৰিলে ইয়াৰ ঘৰ ক'ত কি নাম তোৰ আমার নাম গোলাপ নাম আমার বাড়ি কুচবিহার। কোচবিহার ইয়াত কি ঠিক আছে? গৰু চুৰ কৰিব আহিছ না শোনো, আমি যেটা আমার সত্যি ঘটনা আমি সেটাই বলি, তারপর চোর বলো না কি বলো সেটা পরে। আমি কুচবিহার থেকে আসছি, আমার দাদা পাঠাইছে, হ্যাঁ কুচবিহার থেকে এদের বাড়ি আসছি। আসার পর মনে করো এদের সাথে আমার দাদার আর এর মানে কিছু লেনদেন আছে, ঠিক আছে? লেনদেন তই তো বাদ দে আছে। তোৰ লেনদেনটো বাদ দে ইয়াত কিয় আহিলি ইয়াত আহি ক ইয়ালে क्यों आया इधर হ্যাঁ ওই মানে কি বলছে আগে বলো, আমি কি वो तो छोड़ो तुम इधर क्यों आया उसके साथ आया ना तुम्हारा गाड़ी किधर मिला है মানে বাইক নিয়ে আমি ভাগে আসছি এদিকে, এদের মানে বাড়িতে ছিলাম তো, এর বাড়িতে আমি বাড়ি যাবো দেখে আমাকে যাইতে দেয় না, 3 দিন হয়ে গেছে, ঠিক আছে? তারপরে এর বাইক নিয়ে আমি পালাই আসছি, আমি রাস্তাঘাট তো চিনি না, পালাই আসা বাইক ওখানে রাখে মানে বাইক তো আমি নিয়ে যাইতে পারবো না, না আমার বাড়িতে আমি তো শোন না যে আমি বাইকটা ধরে চলে যাবো। মই ধৰক মানে গৰু চুৰ কৰি লৈছে, এই জংঘল ভিতৰত বাইকটো লুকাই থৈ সিহঁতৰ কাৰণে খেদালো, ৰাতিটো নাপালো। এতিয়া 3 দিন ধৰি আমি বাইকৰ লগত পহৰা দি এতিয়া এই বাইকটো ল'ব আহিছে, তেতিয়া মানুহটো ধৰি পালো। আচ্ছা এতিয়া গৰুটো লৈ গ'ল মানে ফাৰ্ষ্ট গৰু লৈ গ'ল মোৰ 2টা বাইকটো থৈ ল'ব আহোঁতে এসপ্তাহ হৈছে শুব পৰা নাই মোক 3টা লৈছে কেলা এই মৰ্ণিং 3টা আপোনাৰ গৰু কি ডাঙৰ মোৰ ডাঙৰ হাল 1 লাখ টকা দাম কৈছে, দাম কৈ পেলাই আকৌ এই এসপ্তাহ আগতে 1 লাখ টকা দাম কৈ পেলাই ইয়ে আপোনাৰ গৰু কিনিব আহিছিলে কিনিব আহিছিলে। Nang litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.